doslovno što radi frizer otkrivenim djevojkama, to je posao hidžab artistice pokrivenim djevojkama. Prije godinu dana Dženita je u Istanbulu tokom studija turkologije prvi put se srela sa salonima u koje dame dolaze da im hidžab artistice na najljepši mogući način naprave i usklade maramu sa odjevnom kombinacijom koju nose. Oduševljena onim što je vidjela, čim se vratila u Sarajevo, svoje iskustvo i znanje podijelila je sa drugim ženama koje nose hidžab. I na njeno iznenađenje interesovanje je bilo veliko. Nekako u početku sjećam se da sam govorila nek imam 100 ljudi koji me prati, to će biti super. I onda se desi da kažem bum, preko noći već neki 1000 followera je bilo tu, što je meni bilo onako baš iznenađujuće. I hvala Bogu kasnije baš dosta ljudi zanimalo to odakle je taj posao. Trebalo mi sigurno neka 2-3 mjeseca samo da predstavim šta je posao hidžab artiste, jer nije tako nešto postojalo ranije na našem području. Mnoge djevojke žele da ih baš ona pokrije za dan njihovog vjenčanja ili mature. Svakako, Dženitino umjeće nije rezervisano isključivo za žene koje nose hidžab. U ovaj mali studio mogu doći i mlade, koje će maramu nositi samo prilikom svog šerijatskog vjenčanja. Ja sam to naglasila na samom početku, iskreno nije bilo još uvijek takvih situacija, ali su bile dvije situacije, u stvari bila jedna i sad čak bude druga, gdje djevojke nisu bile pokrivene do svadbe i onda su odlučile na dan svog vjenčanja da se pokriju i eto željeli su da ja budem ta prva koja će ih pokriti, da to sve onako lijepo izgleda taj prvi dan njihovog nošenja mahrame za stalno. Za sada jedina hidžab artistica u našoj zemlji objasnila mi je da prilikom pokrivanja postoji mnoštvo kombinacija. Jel postoji određen broj frizura? Ne postoji, jel tako? To isto važi za pokrivanje, dakle, s tim da naravno imaju one neka osnovne stvari kao što je, ne znam, turban, pokrivanje samo gdje se prebaci mahrama, pokrivanje kombinacija mahrama i slično, ali sad da ima konkretno broj nema, dakle, apsolutno svaki dan neka nova ideja dolazi, tako da isto kao sa frizurom. Dženita ideje pronalazi svuda oko sebe, najčešće na Instagramu i YouTubeu. Pokrivanje prilagođava obliku lica, a ne stilu, jer modni trendovi se i tako mijenjaju. Zadnjih godina, na primjer, turban je nešto što je i takako zastupljeno, generalno u svijetu, pa je tako to došlo i ovdje kod nas. Znam isto period dok sam bilo medres, na primjer, turski način pokrivanja je baš bio onako, da kažem, zastupljen, gdje je tu uvijek bio taj neki špic na samom čelu i prebačen na dva kraja, tako da postoje naravno i stilovi pokrivanja, ali nekako mislim da svak prema sebi treba graditi stil šta mu najljepše stoji. Nakon što je njena kolegica i saradnica Amina Hrvačić našminkala lijepu Emu, Dženita je za našu kameru pokazala svoje umjeće. Prije svega naš model je otkrivena djevojka, dakle to smo uzeli naravno iz razloga da bi mogli da pokažemo i kako se generalno i veže kosa i sve ostalo. Naše sad djevojke imaju potpunu privatnost, to je sasvim onako jasna stvar. Prije svega, dakle, najvažniji dio, ja bih rekla neki 60% samog pokrivanja, zapravo jeste ta podloga za pokrivanje. Dakle, taj turban ispod koji se pravi, tako da kad je on u redu, onda sve ide puno lakše. Tu su potrebne pamučne obične mahrame, one kockaste, mislim da to svi znamo i svi imamo bar jednu negdje u našim laticama. Ja koristim inače kapice, na primjer, koje imaju taj dodatak pozadi, jer nekako puno ljepše to izgleda sa njima, mada mogu se koristiti i sasvim obične kapice. Dakle, za podlogu ispod je jako bitno da koristimo neku mekanu mahramu. To su najčešće, pa najbolje da opišemo one gazaste mahrame, najobičnije, dakle, koje mogu da se kupe, jer su one nekako najbolje zbog ušiju da ne stvaraju bol u ušima.
Dakle, to je otprilike ta podloga koju napravimo ispod i onda nakon toga je puno lakše praviti kasnije bilo šta, bilo koji dodatno turban ili samo dakle može se prebaciti mahrama preko i da se na taj način dakle pokrije bilo koja djevojka. To je nekako najjednostavniji i najbrži način samog pokrivanja. Mi ćemo sada napravimo ipak neke preklope, čisto da dakle ne bude ono klasično pokrivanje. Ovo je dakle nešto što se najviše, mogu slobodno reći, tražilo dakle ovog ljeta i onako najviše, način koji se najviše pokriva, evo tako najbolje da kažem, dakle ti preklopi jer je to nešto što izdvaja ono klasično pokrivanje, dakle nešto što onako da kažem skreće fokus na sebe i još dodatno uljepša sami izgled mahrame. I sada dakle nakon što se napravi ovaj ispod turban sa preklopima, shodno tome koliko neko želi preklopa, toliko i traje samo pokrivanje. Tako da 50 minuta mi je trajalo da kažem najduže pokrivanje, gdje je to baš bilo sa tilom, sa velom, sa svim, a eto ti neki 20 je bilo ono najbrže što sam uspjela da završim. U budućnosti ima namjeru da počne i sa edukacijom, kako da se žene najljepše pokriju u skladu sa prilikom i oblikom svoga lica.